no kuranga ina mbere igongona okay urokia Queen o ikuri ageretha yes it's a high powered delegation high powered yes. In fact kuna tuika in this century gutirika igongona ria gikiro kiu igongona ria tendetwo ni ageni gikiro kiu na ageni kuma everywhere in the world. That is very correct. Do I think there are over 200 heads of state? Yes ma president na ma prime minister na heads of government over no marathi mokite including Kenya is represented by Kenya 1 His Excellency William Samoei Ruto. Iona kengeretha Leu ni igongona inene ria ukihurukia Queen Elizabeth II muthenya wa muthi na othe kandi kwene ke mageto kuweire maki wito na Baathi gweciria ndiriri no ri gweciria gwakwa no igo kwena over 200 heads of state mekuria Ngeretha logistically ri no akoro ina itmea kugia moto kedi icio ciothe riu gweciria nikio makionire ma president makanyitana ma president baigana ona magetherwo shatu t-shirt ya matatu pasi Kenya Mpya tinasi tiro kagina no ne magiambire mabe maririkanio atiriri wito ni hindi akiumia kia mbere ni angiheirwo atirisi makimagekurane mwendo cio ma wito cio turamuno na muchala bande ni hindi akiumia kia mbere othamaki-ini ni angietheirwo na korwo no gakari kamwe no wega tondu riri ndwere ni akimenya nie na yange ya gitaruke kia buri hau naho ona bonding iyo no njega iyo ni nginya Samia Suluhu High Excellency aumo hau no saba do hau hamba utibenyerete maundu guthio guo no saba no igwati Baathi ire tangathagwo guku tire tutangathirwo Baathi ati andi are mena Baathi ya mthithinde iyo ndele baba ajura uga dai kai komi amudivide ogoroge wa imatagalo tama the high actually one of the biggest events in British history ona thinde Baathi gutire igongona ria gikiro kiu kuchemanithania that kind of power actually after kuma COVID yoka I think this is the biggest event it is true after COVID do we looking at yoroko reure hake ndugetagwo ri aninya damu no kwari uhoro wa the steps of life to rirario guo ri ni umagiriria ria mega thabari-ini gaku gaciru wa maica makaigua wega no karirikania ria magacirite maica-ini ati hega thabari maumite iyo mundu ni ari thabari you start from somewhere absolutely ugagithi wabatite no guo niguo gwikorwo wi matanya na mahoya ma mundu wothe aji ugathi wabatite kahora niguo otho ukira andu mwabatire woke hana guo wa ndege kwe mukurire ri thabari nacio itihana naga andu meguthi na KND andu meguthi na karori karia getwo bono karia kuwa waru na hema ukiruga na V8 wega no kumenya atiriri are you making steps forward muzungu waugiria atiriri happiness is an endless pursuit gutiri hindi ugatiga gwetha ugaciru na gikenu no wega ni kumenya ariori wekirira kio riu mundu muturire-ini ri ni ukora mundu aria gutwika you see na ni twari uhoro ucio he buroti ukoraga riri na twana cikara andu maraikara no meguthi mambararecio ni Yehova ugakora yandikitwo haria gate-ini gate inafungwa saa 4 Niveja watho ucio wa thaa 4 umire ku is an unwritten rule. No, 10 o'clock is actually very archaic. So the economy is still robust. Watho ucio nduko wandikitwo mabuku-ini no hakuhie buroti ciothe iria gate ihingagwo inya buroti ici ri tiria ciandikagwo polite notice ciandikagwo onyo gotire polite notice onyo gate inafungwa saa 4 negekirwo kiguthuko
Yes. Na kwa mwena kia teka na kenta ito ni muno wakagua ukifitisha saa 4 utalala ije. Akura ni othia handu ginyando akwanyu family ni makona na memweo. Uyu amena ati ni mweko ikaika todo wa Gathaiya kwa ori kwa kuiga guinya ona riu ni mwirore ati ona rugendo ne mugicoka mukore kajamu ri ni nona ni akurengwo ni itha mweko ikaika ni undu wa Gathaiya. Ni ono aga muno kwaja igarete taku ando magekururia na mutwanire nao mwiuthoni tuthie imani tu mramenya kwaja kia teko cio bitungwa kwa wana undu ono ataiguithika ona tare gwake othie hekai Giya no mumutwara especially ko mwena ngari mukamutonyia ngera kugikinya ne kuhingurirwo ri mumenye kuria mukumutwara. Aneko guo kana mukamurekia athi akamure athimu jokera imani marega kuigura marega kirega athi akaria safi ici no gaikia kiugo kimwe very unconventional no very cool very uncouth and schooled wording. Majo dioko kabo aikia goko kaigwa kuvuria ona ogioka wona ithaa ni rikinyire uga ngai aiko momuthi ni kiriganirwo ni kuhiga reke nginya tu nyone okoya kaiga no maneibo mako mendeirio guoya makuhingurira ri ni meguthamba umetana raini kokokoko ajabi Mama Otis Nigasalo Mama mwede Mama mwezi ukona nyumba igire thitima cia kana Mama mwede Nigasalo Mago gutire mundu uraigua Mago ni ngacerumeni Oya lady araigua Woti ndanaga na ile hau andu wetu coke kuri uma ni tha cigana ici ni tha cia gukutoi we ni tha cia gukutoi ni othie kuri uma na icio ti cia kuhingurira andu to ya tekana we na ici hau nja kabla Nina waru se totie na mundu ande oike igomenya ati ani ndi muraika na ni uthu acoke toro without a care yes riu kundu ku waikara ngari ni umenya kimwana kiho maladi odi macio retrogressively matio kimwana kia manga retrogressive no they have very retrogressive laws colonial anarchico yes but yake mwana kia manga nikyo waragia nakyo waikia jeti ile ukiraga umuthi ni gucererwo uige safi ni ngwethera kindu aiwa ndari ngari ukireke atia kana ni go furashi weba furashi twaruga bampu yes Oke furasa yakwira ati yoke Ndakamiza yari ya mori Ora tete ni uyu wake umanaja Rekio kena freedom ya kumana na kuingira na kuma Ni okia dimaya muno Is a heir to the throne Remoto ya da broti at that level ni amba okara gate ogiruga eko kege umana na wile unandi rodio cia geigwa ni urarugire gate
ne baba njuru ona ni uko ono tithi ya guthama ngurani yaku na maici nikiwe kwa service ya gate ukinyare ukugia wikaro wa buroti ati o mundu aratumithia shafi yake iyo na ni wirago ya utareta mia wake ingio utareta mia juu ya funguo ya gate katiwe funguo yako funguo yako you know you are freedom has come no you can get in any time yes na nwere kwa wako igwo tha inya oigura yoka gate ya kanini tie none tie ona ne ndege higuro past 6 na ndirakwira atiriri hagura ni uhenanagia baharira ndirodi ucereirwo ku ni mundu tugutwarite thibitari ni uratoke witori igirwo ni ngari nego kuhigurira na rucio rungi iyo tijo hiyo ranunga thomagirwo nginya kuthira mbia ciaku Baathi ikuire atongoria mwena uyu ri tutirakirega ni sawai no hau matuigire president witu ri President William Ruto His Excellency William Ruto ri tondu mamuigire gite kiaria thutha ri gakere kuma thutha yes na Samia Suluhu na angimea mbere ri no mamuritoire kidogo tondu kungetio vya mangi wa utalipwa pale nyuma tapewa hapo nyuma tapewa hapo mana kumura munene niturihanagirira pia je donajia wira tene niturihanagirira pia ibeseria ndena cio ni nyita wedo ngiaga hutha huthu thihirana eto kwaria hwaini aya yeteki ikarete netokiui yule kile yuare hau thutha ni kuna hau thutha tapewa unaona na mti kororaga unaona huyu akona koti huyo apili kutoka nyuma huyo atakulipa huyo ndiye atatulipia kwa no menana ni hindi aroki matuhulira mundu njuka mtalipwa na WSR ni ndo akimenya ri to president ni akiumagarite yothe tigo kiuga riu gukire mawira maria tigire his deputy of course His Excellency Riggy oh yes Gathaiya gachagua riu ukimenya niwe wina macabi ma ofisi ya munene yes thaici mwecimu ari Gathaiya akiuga utengere ni ukwenyera okay ibataria babisi nene ni wethane na the DP yatha na benyereri ni ukwenyerio thaici bũrũri ni ũrabatha ni tondu gũtigikorwo leadership vacuum aca maũndũ nĩ maracenjia narua mũno tũrepresentĩtwo kũrĩa Birmingham the Buckingham yes Alice nĩ mwakania nĩ atũrepresentĩte kũu JKN represented na gũtuĩka rĩu harĩa marĩ nĩ tarĩ mathiko me Uhuru Park o mareonera Githurai oi wega no kawe bũrũri ũcio bora wĩ kũu we wĩ ngiraũndi ndio tondu ithuĩ tũrakĩonera karabiceni-inĩ tũronera rĩu rekembo ndiĩ kana nĩ wona no go kutonaga this high dignitaries mathiko matũrai na mama president late Kibaki anakuwa ni ngari ĩrĩa ĩtagwo gun carriage yes ngari yes gũkũ aragucio na moko the carriage is being pulled by the soldiers na moko na mĩhĩndo matikonoga you see ni aingĩ mbere na kwĩna aya me mbere na aya thutha rĩu a break thutha nĩ bureki and I think this thing Sir Winston Churchill akururirio ro yes and understand it is one of the biggest honor for a soldier okoro we ha kikosi-inĩ kimukuĩte yes it's very decorative no maũndũ ma military namo nĩ makoragwo me mathaka military decorum is finesse yes ona marathi rhythmically very rhythmically wala melody ya bureki anaonea kugucia
and they are supposed ni mari hasite undu uyu mutingiokira tu muthimu geke uguo hapana has to be seamless oyo na riu no keithio na bururi wao gitio tondu igongona ni riri ni rerorerwo muno across the globe. Absolutely. Yes. Yani kaigai karubari kaigai karuba. Yes, acio ni andueli. Kaigai na karuba. Yes. Na muthuri ungi wetagwo bothuri. Ni maana ifatari ya guthi kundu gwetagwo voi. Voi. You know voi. Voi ni ugithie na Mombasa. That's that near coastal town. Yes. Voi Taita Taveta. It is in Taita Taveta. Ko ne kianda. Ni kianda ni uhano rukite bwe. Voi ni uthiyangite. Awiteke voi ri. Ni uharurukite to ni ukuhiririe Mombasa. Yokwiri gukinya sea level. Yes. No hega straight very low ni wahituka voi. Kwaja giakinya haria Makino ni na Samburu na Taru na Makino road ni haraihu. Ni haraihu na ni weru-ini. Ogigaite kamari akani ri ni uthiete. Oh yes. Ni umara kina ifatare guthi gucerera muthuri wetagwo Joe Timba. Wa kuria fine breeze voi. Yes. Mena ifata to ni makinyitanagira. Maraki watiri Dapani ya Mombasa ni ngetha mutikano genda gake otuko. Yes. Niguo kwiragwo. Ndio. Na marake nyitana marauga motoka yari meguthie na wa kaigai. Yes. Kaigai na motoka utari thina wa kimwiri. Na motoka ya wa kaisarisa na bure good field. Yo thabari yori. Ni enda ngari history ya good performance. Ni tari history ne ya murimu. Ya kaigai ne tega ne field. Atiate na tonde KB something. Yes. Itondo ya karubari. Ni age kumateithia. Negura kuru na ni mithemba we mihitukange ni mahinda. Yes. Ni cia Floreti. Ino ya tene. Manakira na atiriri tondu thaba ino ni ndaihui na tutikire ociana nini anake anini ri etomiunane. Yes. Magayane. Yes. Ithie motiakua mondo ibuku. Wena marua. Ndiye nema. Omude na marua. Niye ngoma haha. Nginyo salama. Oshongere. Na kyoera nginya handu hetagwo imari. Yes. Kuma imari ri. Tubahoranirie ringi mutitu. Maraki aje thabari wega. Ni andu makone marakuete kiria mucema. Ni mararugithitia moko. Ya guthima gikipaga bisi. Bothu ni mumekimi. Yes. Na mekuya nyimbo cia Kamaru na cia DK. Ya kimete mutungi. Na kera muru amucinire nyimbo rero tigo cino icina gocikira flash. Ururia cia Kamaru na cia DK. Yes. Na mundu mari mundu. Cindiemu. Yore cia marika maitu. No ngiona igene cia ngoro waine resi. Igoro idiles. Shimundeho. Yes. Ake baru makiagia thabari. Tiri gugitanirwo igoro ni atumia. Na kuohoru. Yes. Na kwamba ukihingura nyamu ehuhie. Ora. Yes. Umarathia mumiathi ne kaigai. Ore ubothu ni orabire gutwara ki? No sterling ini. Yes. Marakinya andu marahinda wega. Manajere kuhana riu ta mekureba. Yes. Bothu daragutha muno. No arakihinda ngaruhia. Ogwa ikaranga. Kahura sip. Yes. Na andu marugamio ni thigari. Marahotha ka 5 liter. Marakira hiyo. Msitu kimbisa sana. Ya mkono pana mbaya. Hii si mbaya. Hii si haina chemical. Tena ni mama zenu. Ndio sasa mwange hiyo kidogo imepatikana.
Mwache tuendelee ni safari. Hadi masajane tioro. Makinya mutitori. Mararo na bodura na atiri. Tipo dura ina hedio ne kaigai. Iyo kaigai nio ire ngari. Mahoranirie. Adwa yo the metro. Eri meke. Metro. They are very much asleep. Na ngai no ra irori. Etiana gokinya ke. Boy. Kiuga ingire petru hau mutitoi. Makiongerera kanyamu. Nyamu yongererwo irori. Alauga mekie meteno. Mete tatu. Ndio. Ayo watiriri kwa sababu hapo umeweka tangi kwa pande hii enda pale. Alaye twara gari hau ero kiate. Atware. Mwendo ria itangiriri. Yes. Boduna karoba matikiri otoro. Yes. Kaiga yarageria hau kurugama ogwo what have you. Okari. Araki arahura riu kaigai. Yes. Amwenda igwa tanganire huguru. Nyamuno ne guthina be na thaba. Na thabari. Ngari no yaku ni automatic. Ni automatic nyenda ngari muno acha nyengia. Yes. Mari hana Mpya di. Kura tuka transaction hiyo ni adiri muno. Yes. Maraki hai Ruto gwetera ginyore katia. Ile shokia message. Mawadhu na ngo dagete ine kia passenger. Na ni ondu amino ganake toro le katia. Uramuhuria. Mundu ria wana ngari no. Ne kaigai. Kura tuka becha ni ciaigira. Yes. Kaigai no ngari koruru. Arahura ngari mwaki. Yes. Arurumia. Kaigai arathie we. Ginyanagia kurigo ekakurathia ngatia kundu guku. Handu aguthi guthera tutora kueria voi kurathio gutukite. Indi adio tuko. Yes. Na ngene macungire. Yes. Agathie kona hai Suluhu. Igotinda ngezwa kirimo parane no. Changa kusanga. Hihinyanya mu. Ndio. Kurajiye gukia arariwo atiri. Kago hiri atia. Kaivoye rurayiga. Ona hare ukirago ni kuraihu ri. Ni kubaraiha muno. Ona korwo ni ngucungite hanini. Ondia kifao kia ngezo atiri. Karibu Konza. Ate Konza. Desta Lukenya. Kayako. Au atiri. Akiara hore azuri ale makomire. Arobo girani. Atweko kaigai. Adani ndira menya wega. Ile tino Kenya. Kajua choka Nairobi. Kaigai ugatiri. Ni ori agori ngari. No mwaki horire. Nyamudaigirira bara. Bodure. Kanurine tondo itangire nane mwena mana huko. Nikwengindira kanurine ngani. Kuguramyo ile naone na Nairobi. Tivoi. Ayaye amutaboli. Araoigire irio rambi. Araroririe ngari okuri aroretie mutwe. Rwe arahurwo toro. Na mumunei nake ni ahitwone toro meteire confirmation. Ora radio wa find breeze. Ndwe etanire kindogo. Hari kumuthuri. Enda twakora Nairobi orengi. Kai guthiri atia. Reke turutie nditiro cio. Jene tungakuheka hona. Yava kuigwo rwere. Na gutire mundu renda gutiki blame. Ini kurudi mumetwari. Wena kiroria ngari Nairobi neke. Na inywe muchongire neke. Muchongire neke. Pande nyinyi. Neke. Niye ndo muna ni thabane ni tinga gotuko. Wena weka mpasia ya mutweka ya hengesanire. Gogo timo goiri atire ngomenya ni goiko katura ikuruka kana kwambata. Gogo ati ando mundo ona itinga ya manjani. Nawe ni ungenjeria ni ukugarurite ngari. Nienje irwo ngarura tondu baitangi. We banje ukiria ni unjeririe. Ni unjeririe arora sana Nairobi.
Ruto thira maguta maita mana na ngo mena goro. Arakorirwo bongererwo. Rucio ninge turi o thabari. Mara huragira mwalimu JJ. Mwalimu JJ wa kuria Murang'a. Ni murasaba. Nake kaigaida ndogeria tondu wa riri ndaraigua gwi kundu ngari irambata. You see, he ndo we convince aga die kana wanora we convince diorete ugo rugo kaigere na ni utuko aragira mwalimu JJ mwalimu mundu ni ari urira ikombe-ini. Gwiragira kuria Ngeretha. Yes. And ni mathiko we matari ma kawaida. It's not your ordinary burial. No, it's not. It's not. You see, it is a very big state affair. And Ngeretha is a part of the superpowers of this world. Yes. Nona ginya military decorum. No horo ginya wegi foreign dignitaries are mekinyitia ko. It's not a small function. It is not in any way small. It is not. Na muruta MC wa Mutingikua hari maundu mange mugegia hau. Maiga no na igwete ati gutiranirwo ngari ya irio ni hingiirwo. Acari gukuria ya banda. Ono sama ndungigwa kuria. It's a state event. It's a state. In a superpower. Ogo ndungigwa turanira ngari ya irio ya makumbi ni hingiirwo. Tukoya mundu uria wina KBD. Avia higure goko ni kundu gubange ireke turi haso na gukamenya haha karuga makina haha karuga mang'ania haha thire MC okwira ati aririkani andu aria mokie na Baathi ya turaga ati kwe mundu te kurihite giti no tiraithi ona gutiuma ati andu macemania keno ona gutiuma riri na turao ya handu-ini ya mwiri ga mutiga tutigire irio kundu guku ni kuruge ni undu wa mutungatiri witu mukuingira kuria gwa Karanja mwikuini arari mutana na aria makiruta wira na waberu agirogo ni mukurumirira atungata gutima maundu tama gutire maundu tama. Yes. This was high profile. You kwa na mambo kama hiyo. Utimate anake isiko. Hapana. High profile. Yes. Na niturorio ni undu wa kunderu wa haria mucii. Tutige mitokaya. Kotiba. And you see kore andu meihuragia. Ona mero ne akunderu no mathia na mitokaya. Goja ndo amegari ndene. Yes. Yes. Kiwango kiu. Ndio. My sister no mwakere thudia haria muci. Kafaetha go gwa kugaruriru. Yes. Na no kiundu ta kiu ginya mathiko-ini maya. Tondu president wa America Joe Biden ndaraigeirwo giti Baathi-ini. No kiu ni kihuthanio. Njuri. Ndauma giti. Baathi-ini magitho kwira munene witu na hari witikiririo guthina mitoka yake na nowe gwiciria nowe ngana mundu ta Putin. Yes. Cio nio kina limousine ciake. Aya nginao nayo kana kiria na sigi na orokana tutirae complain mundo tondu to witu no ni mangiigananirio to uri ona family riu kwi mundu no mwaka fiitia no matter what ina ni fatie mero kaundu kau gatina tuke tondu tungia kumera hindi wengi makoera ma president baitu nduthi kaundu kau kama kinyire
matitukenetie no matorokie mamoere mundu gatho tondu riu agikoro ma president maitu mako makua na Baathi ri ithio magito kuwa naki tutiraga uti no gukiri gukuma no kunderu wa handu hau no utie wadana wake wa mugongo yes hau makiruo na mugathe witu Baathi ni mwamutwaro giti gia thutha nigetha membere mauge utaripo hapo nyuma ele ukirago wagethi handu gikare uria guikaragwo no ta next time turoragere imugathe Turora ile basically yenda kwa wenyewe pia unaenda vile kuko ugaikara uria kuri yes nona wenyewe na magakimenyaga una utuika ngitaririo ri Baathi icio ti Baathi cia ticania na direge ticania cool na direge na timu enjoy sieva alio do hati kwamba ku understand every other president including president witu ni amenyereta at any given time akoro thirurukitwo ni security na ADC yes riu ndiro na ADC na the men in black na akoro no ma president magikaranetie yes ngora kire kuigua akwito kwad kwa muthia mukero atiriri iratu tigai hau ni mukuheo cia nyumba ukayo maratu maria me maitho mwana maikara riu membre na ti membre na yana oku he membre haria we rugongo itagwo ati andu aria membre which one the big one there is the membre for the seniors meini he membre meini koria our friends maikaraga kou riu ni kuheo maratu mau na ni na thuri akuru meme kwajo ni hana afani ekirito maratu mau mena matu tomatu na maitho ya tuni migutia hau ukoya cia nyumba mukakira icio ya tungu hantia nyatio ni horo thiini makeirio ngari mugoti hau ni tukumuhe situ ukire MC wa kwira are maracabuirwo mahekera-ini maheke guoko makumbi andu aku safiri ketaras ni mukuheka guoko na hari ha matunda mundu etikire please kuoyoka mwe meloni